Shalom. Salam mojo man bandu kerina kekelani Tuhan. Ijapa pekam ringan. Te kita arkiteken kelang ate Tuhan. Sempat dengar kita. Ibas paksa enda. Raduras makeken media enda. Guna pebagesi pengangkan karena kata di bata. Si jadi bahan ora tenta. Guna PJJ minggu tanggal 10 Pitu. Seku tanggal 23 Maret. Ibuat ibas kitab Sada Petrus Sada ayat 3-5. Tapi ope kita ngoge dengan ngerenungkan isina. Mari si pino gagah man Tuhan artoto kita. Nggo kami sikap o Tuhan guna banci ngorati kena katandu. Harapan kami ibuka kendu mata kini tekan kami. Mata rohani kami segelah ngasup kami ngangkai. Kai si maksud kendu arah ogen kami baswari eda. Semaka bancika igeluhkan kegeluhan kami. Kegeluhan simbaru si tetap pengarapan hukam. Pasu-pasundu kami gelak ijaba pe kami ringan. Ialokan kami katandu enda. Dengan bancika isaksikan kami man kerina teman kami. Ibas gelarana du Yesus Kristus kami toto. Amin. Kekalian Tuhan, kata di bata, si jadi palas PJJ ta, ibas kitab Sada Petrus, bindu si pemena ayat 3 seku ayat 5 kata na bagenda. Pengarapan singgelu. Si katakanlah bujur mandi bata, Bapa Tuhan ta Yesus Kristus. Arkiteken perkua Athena simbelin, iberikan naman banta kegeluhan simbaru. Alum pakeke Yesus Kristus ibahas si matenari. Si enda merekan pengarapan singgeluh man banta. Arkiteken si enda maka siarapkan pasu-pasu simbelin jadi sekeraja ngentah. Si isikapkan di bata man anak-anakna. Pasu-pasu si man bandue ibunikan di bata isurga. Ija pasu-pasu laban ciceda maci tape luntur. Pasu-pasu man bandu mekam si arah kini tekan ikawali kuasa di bata guna keselamatan si enggo sikap. Guna ipetangkas di bata ibas paksa pendungi pagi. Seceda kata di bata si jadi palas PCC tah. Jana si jadi tema guna jadi renungan tak emkap kekeken Yesus mereken pengarapan erkawitan ras peringatan wari Paskah. Para pulangan sini kalengi Tuhan. Apa ikam si pernah bene pengarapan dung geluh tupung lit persoalan si berat si harus dihadapin. Pernah ngekam bene pengarapan dung geluh tupung ngalakan sada persoalan si berat. Tupung bene pengarapan tanggeluh kain dia si turah ibas ukur. Kekalian Tuhan baru-baru eda lit sada jabu si lompat ibas apartemen nanari alu tujun bunuh diri. Iduga maka motif na emkap arkiteken lit persoalan ekonomi. Sirbahan maka nggo bene pengarapan na geluh. Ope keluarga si terdiri dari 4 kala eda. Nande, bapa, 2 anaknya. Dilaki diberuka. Ope ia lompat arah kamera CCTV teridah. Maka si bapa sempat mana anak-anak na ras daharana ope lompat kerina kuteruh. Enda nuduhkan maka kelenga Athena anak-anak ras daharana. Tapir kita kan go bene pengarapan anggelo bunuh diri jadi solusi ibas persoalan sini ada pina. Pernah kang ibagindu kisah si seri silid isekelewat du. Si tuhuna kainge arus si bahan gela olamin sempat bene pengarapan tanggelu
Mari kekelini Tuhan arlajar kita arah surat Petrus menkala Kristen si pak sana ngenanami kineseran enda. Isi surat Petrus enda maka pegegehi ukur kala Kristen si sangana iaya aya dengan ngenanami kineseran arkiteken kini teken naman Kristus. Janar kita keniaya ayak ngomerap mar paria ibelang-belang bagian utara Asia kiti. Jana surat Petrus enda itulis kena ibas abad si pemena ija gereja. Pak sana kel mengalami penganiayaan. Itero kekuasaan Kaisar Nero. Disalahkan nama kala Kristen sebagai dalang ibas peristiwa kebakaran i Roma 19 Juli tahun 64 Masehi. Kala Kristen i aniaya, ibunuhi, ibenteri salubatu, semakat de banggola nailit anggota keluargana. Anggota ding sisada, erta-erta nampai keri irampasi. Jana kegeluhan nape secara ekonomi itekan sebab lalit kala singgit mempekerjakan kala Kristen. Lah kala git pekerja kenca akibatnya tupung si kemiskinan pe jadi kinisran kala Kristen. Labot terjang iaya aya tapi secara finansial pe itekan jadi baban geluh nakal. Maka guna si surat enda ituliskan Petrus laku pegagehi ngapuli sekaligus pe ningetkan kala Kristen pak sasi gela ola pene pengarapan na geluh. Ibas ayat si petelukan enda Petrus ngatakan bujur mandi bata. Arkiteken perkua ate di bata simbelin ibreken na kegeluhan simbaru arah kekeken Yesus. Artina iceda Rasul Petrus ibas kinisran sinanami kala Kristen pak sasi laya lupa ngatakan bujur man Tuhan jana ibabay na maperpulungan mengubah mindset na, mengubah fokus geluh na si rikutkan standar doni menjadi rikutkan standar di bata kegeluhan simbaru ibas Yesus. Ija arah kini tekan man Kristus lid me kegeluhan simbaru. Ugakin sini maksud kegeluhan simbaru arah kini tekan man Kristus perpulungan geluh alu lanai ngayaki keselamatan doni tapi ngayaki keselamatan singgo isikapkan di bata keselamatan pengasup ia amin pelit perbeben lid keneseran la jadi dalam kesirangan antara kala site ras Tuhan di bata maka kegeluhan simbaru ibas kini teken arus namin mabai kerina kala Kristen geluh suweras kugakin kegeluhan kala si jadi sekerazangan di bata ngelakokan singenate di bata upah na keselamatan i surga pasu-pasu nggo sikap ibahan di bata jana pasu-pasu labanci maci labanci ceda labanci luntur kujelah min fokus kerina kala site ibabai Rasul Petrus gela ibas ngalakan kinisranna tetap ia erkini teken la sempat bene pengarapenna sebab bas paksa pendungi pagi i aloken me keselamatan ras pasu-pasu Dage kain dia pesan si bancim pagagahi kita geluhkan kegeluhan ta selaku kala Kristen si genduari gelah ola sempat bene pengarapan ta kekalian Tuhan kai si inanami kala Kristen pak sasi nuduhkan maka lip
paksa ija kini tekenta eda, kini tekenta man Kristus, iuji ma. Bentuk ujian kini teken si inanami kala Kristen nai, ras kita si genduari tentu berbeda. Kai si inanami kita genduari sejadi ujian kini teken. Banci muncul melalui tawaran pekerjaan, tawaran jabatan, tawaran komisi, ataupun ibas ateta naik golongan. Harus kita ngikutkan agama mayoritas, nadingkan kini tekenta. Jenari iuji kita arah tekanan sidatkan kita tupung ateta buka usaha. Ija erbinaga kita, tapi lalit sinukur erkitekan kita minoritas ibas ingan tatading. Kala kahandai ku teman sada kini teken ngencak yang git belanja. Bancika ujian arah lawan jenis. Entah arah anak-anak tapi makatap jadi anak-anak ta itarik teman-teman na guna ngikutkan kini tekena nadingkan Kristus. Bentuk-bentuk pengujian genduari. Iba baik kita gelah hanyut ibas kesenangan doni. Lalit kesusahan, ya. Berkecukupan, lalit kemiskinan. Tawaran-tawaran eda arbanca kita banci bene kini tekenta. Maka arah arbage ujian surat Petrus enda ningetkan kita. Segelah na arah Kristus si gecap. Bahwa arah Kristus ngencak lid dalam keselamatan. Yesus singgo keke ibasi mate nari. Jadi dalam tagunan datkan kegeluhan simbaru. Adilah arah Kristus lalit maka fokus ta lanain darami kesenangan doni, uga gelah ulah susah, uga gelah dat komisi simbelin, uga gelah dat ken pendahin si layak, naik jabatan, naik golongan. Tapi uga gelah kita layak dat ken keselamatan singgo isikapkan di batang. Janah pasu nape jadi sekerajaan ngenta. Endam genduari fokus ta. Maka adi Tuhan Yesus nggo keke italu kena kematen guna nuduh kendalan keselamatan manwanta. Kita harusna ikut keke ibas perbahanan dosa. Jenari geluh kita guna kebenaran Kristus. Lah geluh ikutkan kesenangan pribadi, kesenangan doni. Kita geluh harusna ibas kegeluhan simbaru, simabai kita pengharapan ku Tuhan. Sebab ibas ngeluhkan kegeluhan simbaru, keselamatan tanggo ijamini di batang. Kegeluhan simbaru artinya kita gelung ikutkan kata di batang. Lanai monce ukurta, lanai kita sangsi maka Yesus eka dalan ku keselamatan. Semaka kai persoalan geluh ta. Lah kita murah menyerah, apa kasih lebih di batang. Delis erbahan calanai atan kita ngalokan keselamatan singgoi sikapkan di bata dage ula silebay di bata ibas ndungi persoalan ras kini serantang milikilah pengarapan ibas Tuhan te kita adi maganggang kita ibas kini seran tetap ukur tar kini teken man Tuhan tentu ipengasup nama ras iberikan nama kita palsu. Ingat kais isurat kenibas sada Korintus 10 ayat 10 telu. Ikatakan na bagi. Kerina perbeben sirman bandu bali ngebiak naras percobaan si biasa seman manusia si debahan. Tapi di bata setia ngeibas padanna. Labo ipelepas na kam icubai lebih asa gegendu. Asum kam ngenanami percobaan ibrekan na ngegegeh man bandu gelah ngasuk kam geng kenca janah radu rasie ibrekan na pe dalan pula.
Kekelini Tuhan, tema PJJ ta enda MKap, kekeken Yesus mereken pengarapan. Erkawitan ras momen Paskah, si tep-tep tahun nasi peringeti. Ibas rangkaian prapaskah sekuari Paskah, wari kekeken Kristus. Si babalah mindirita, riku rasa isi jabuta, guna ngingat-ngingat kelang ate Tuhan. Uga kita kidekah enda mentasir bagi-bagi perbeben ras kinisran, ibas penemani Tuhan. Ibrena rusur gegeh ras dalan pula. Kristus enggo keke, mabai kita gelah terpengarapan manbana. Maka kita pe pasti ngasup mentasi kerina perbeben ras kinisran, sebab kematen pe hal si kebiarkan kita enggo italukan Kristus. Kinisran sinanami kita genduare labokai pe adi ibandingkan ras kemalaman ate si pagi si aluken. Si petangkas di bata man banta. Bagaimana Rasul Paulus ibas kitab Roma 8 ayat 10:8. Ya. Kinisranta labukai pe adi ibandingkan ras kemalaman ate singgo ertima, singgo sikapkan di bata. Maka tetaplah ukur ta. Kini teken kita man Tuhan. Jadikan Tuhan jaringan tarnalem. Enda mengenca sirbahan kita tetap pengarapan. Arbahan kita megegeh lah sempat bene pengarapan tanggelu. Telah asal dengan pengarapan taman Tuhan ngasup kita mentasi KHIP. Entah sakit penyakit, kemusilan, perlakuan tidak adil, doa yang belum dijawab, musibah tapi bencana, bahkan peperangan sekalipun, lah arbahan bene pengarapan tanggelu kita kente kita. Tuhan tetap tak mereken pasu-pasu mankerina kalak situ. Labo kita itadingkan nasi sada tu pementasi kerina perbeben geluh ta. Tetap nge kita ikawalina. Maka ulah andalkan gegeh ta sendiri. Andalkanlah gegeh Tuhan. Jenari dalankanlah kai singena ate Tuhan. Jadikan pengarapan nandangi keselamatan jadi gegeh ta. Ibas kita ngalakan kerina perbeben i doni eda. Tuhan kap jadi ulu gegeh ta manbana kita nalem. Amin. Mari si pindogegeman Tuhan dalankan katana artoto kita. Bujur o Tuhan, kata persingat isah kendut dengaman kami. Tandana kelengkap atedu man kami. Ajarindu kami tetap Bapa, gelah ernalem man bandu. Ibas kami dalani erbage-bage. Kinisran ras ujian iman. Idoni enda selaku kalak Kristen. Tetap min pengarapan kukam. Keselamatan singo sikap kendu jadi fokus utama kami. Segelahna KIP tawaran-tawaran doni enda la arbahan gelap mata kami, la arbahan kami nadingkan kini teken kukam. Ibas gelar anak du Yesus Kristus kami toto ras ernaleman bandu. Amin.